Air bakiwalinga shati ya team captain Musanga Ganas shati team Power yaba tu abogen basazire na timu ya Rwamijo sobera kugana na timu ya Kyarwemera ikikombe cya Easter Cup cya Kikero Munyoro kwa Bunda sotlokera timu ikigoro hemu haziro yendererwa cyo kuteka hoto na medienu bito nk'abantu twetaga twikane tulibamo kandi tukiri kigendera cyo mpira kuonka baitu ne kurakurana y'abantu beto ababuruka kwa kaka omubikwatereine n'obulimi n'obulisa kwatereine mukusomesa abana Uganda sanzile teka sente mu sports Uganda sanzile kenda kulungisa ekikombe kya mali mu African Cup Foundation which means abasambi baito hano buli region negera kutoka ekisawi ky'ompira